vha kha ḓi vha vha thetshelesa mafhungo kha Belrun News, one vha tshi kha ḓi avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu ngo lavhelesa ḽine ḽa ri vhasedzulusi vha ri vho tumbula uri tshedza tshi a ṱuṱuwedza kuvhibvele kwa mitshelo i fanaho na maswiri. Vha ri makanda na zwa ngomu ha mitshelo a zwi vhibvi nga tshifhinga tshithihi. Tsedzuluso yo gandisiwa kha Journal ya Science of Food and Agriculture. Vhorasaintsi vho bvisela khagala uri vhulwadze ha Sudan vhu dzhena hani kha dzi sele dza muvhili wa muthu, u tou fana na vhulwadze ha Ebola. Vhulwadze ha Sudan vhu dzhena muvhilini nga u nambatela protein ine ya tshimbidza cholesterol. Tsedzuluso iyo ndi ine ya khou pfi yo gandisiwa kana yo anḓadziwa kha Journal ya Communications Biology. Ri vhinanga ḽine ḽa ri vha songo hangwa uri tevhela kha mafhungo ashu ane a vha a Tshivenḓa kha Belrun News. Maṅwe mafhungo u bva kha nṋe Rofhiwa Tshikovhele ndi ane vha ḓo a thetshelesa tshifhingani tshiḓaho. Ndaa.